laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala almabuuthi rahmatan lil alamin muhammad bun abdillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. amma ba'd fa ya ayyuha al-ikhwa wal akhawat assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala on Allah towɗo seniɗo laaɓuɗo hanaɗo yankinanede wotinɗine o ɗofte. hiɗen torimo yo ɓeydu nema e kisiye e annabijo men on muhammad sallallahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e kala jokkuɗo ɓe ñentiniɓe no moƴƴiri ha ñande wawana hoore men yo Allah hawtidiro en kal jannaji towɗi. musidɓe julɓe heɗitiɓe Bonheur FM min salmini on marratan ukhra min toriki Allah subhanahu wa ta'ala yeɗo e moƴƴere makko nde no ka technique to Elaz Kramo Dumbuya. haray noon hande ko yewteten fimum ko yowondiri e gabru wattinede neɗɗo julɗo on no o wattinirte bi ma'na ko honɗum woni tigi tigi alhaali makko on ko honɗum woni ñaawore nden si o tigi wattinama ka gabru makko. hiɗen andi gurdan ɗan neɗɗo wurata ɗan hiɗan senditi pecce tati. pecce tati woni ko neɗɗo wurata ko Allah tagi kon fuu tentini non bani adam e jinna. gurdan aranan ɗan ko gurdan adna ɗan gurdan adna ɗan wonɗen e mum ɗan ɗon ko ɗan lannata ko tuma mayde nden ari, tuma malakal mawti ari sanga ka Allah subhanahu wa ta'ala happi ɗon tawa ɗolle feƴƴirta he seconde gooto ɓeydotako ɗuytotako ɗan ɗon lanna ɗon. gurdan ɗimman ɗan no wi'e alhayatul barzakhiya. hayatul barzakh ko gurdan wonɗan hakkunde aduna e immutal ngal, ko adi immutal ɗum ko ɗum woni ka gaburu ɗon kadi ko gurdan woni ton o tigi wuuray ton. wona noon sifa gurdan aduna ɗan few ko gurdan goo ɗan tawete ko Allah tun andi farin fansi majjan e none majjan e ko honno ɗan wayi. joni noon ko fiiɗan ɗon gurdan wonɗen yewtude hande ɗo. gurdan tamman ɗan ko gurdan ilaka Allah subhanahu wa ta'ala immintini yimɓe ɓen ka gabruji maɓɓe ɓe dari e hoore koyɗe maɓɓe ɗen ɓe fokkiti fi ñaawo yeede. haray ko ɗon ɗan ɗon fuɗɗi ɗan ɗon noon ko gurdan ɗan lannata. naam, haray noon musidɓe julɓe tedduɓe oɗo gabru no ton ko wi'ete naimul qabr wa adabul qabr, nema gabru e lette gabru. kala neɗɗo wattinaɗo ma ɗum wi'en kala neɗɗo mayɗo ko piiji ɗiɗi wodanimo, ko imma o nemino ko adi dargal ngal darade, imma o lette. hara e nder ko wurata ɗon kon ɗan gurdan wiyeteɗan alhayatul barzakhiya ko nema wodanimo ma hara ko lette. anden noon wondema neɗɗanke o si o maayi woni o surra woni o surraka on nema gabru ma lette gabru heɓaymo. siko aade moƴƴo gomɗinɗo wotinɗinɗo o heɓay nema gabru, o surrawo o surraka wo. siko aden bonɗo mo ɗoftaki Allah shirkanɗo Allah o heɓay lette gabru, woni o surrama woni o surraka, woni o sumu woni o yooli e ndiyam. kala no o warra haysi o wattinaka haɗata malaika ɓen landitomo almunkar wa nakir. si o yooli si o maayi tun ɓe landitotomo, so o sumu ha o woni ndondi haɗata ɓe landitomo. kala no woniri
yo o tigi andu ɗum ɗon no habbimo. ari e hadis mo Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. نلاɗo صلى الله عليه وسلم ɓe maaki si goɗɗo e mo maayi place makko on weeɓitantemo bimbe kiikiide ñande wo place makko ka o yahoyta ɗon werde makko nden ñande darngal si immutal waɗi sikaka aljanna on werde makko nden o hollete nde ñande wo bimbe kiikiide wiye awa hino ko ɗa woni werde ma nden sikaka yiite kadi nona non. idan si o tigi woni jeyaɗo yimɓe aljanna ka gabru ɗon haray holli ko jeyeteɗo yimɓe aljanna ñande immutal. si tawi kadi woni o jeyama e yimɓe yiite ka gabru ɗon tawi ko lette o heɓi ɗon ko yiite ngen o wonanano hollede ñande wo bimbi kiiki de wiye awa ko werde ma nden ni hara ñande immutal ko nden werde nde o wonano hollede ko e nden o yaata. yo Allah waɗu en yimɓe aljanna. ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala o wiyen ka qur'an tedduɗo suratul ghafir ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. yiite ngen ɓe weeɓitete e magge ma ɗum nge weeɓitanteɓe nge holleteɓe bimbi e kiikiiɗe yani ɗum ko yimɓe ɓen wonɓe ɓen ka gabru tawi ko yimɓe bomɓe ɓe gomɗinano Allah ɓe hulano Allah ɓe wotinɗinano Allah ɓeɗo yiite nge weeɓitante ɓe bimbi e kiikiiɗe. tawi kadi ko yimɓe moƴƴuɓe hulɓe Allah wotinɗini Allah aljanna on weeɓitante ɓe bimbi e kiikiiɗe. ko ɗum waɗi si tawi no e nokkugo e fillaye goo ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki siko aaden aljanna hara aljanna on no weeɓitanedemo ka gabru makko bimbi e kiikiiɗe ñande wo himo toro Allah yo darngal daro. tawi noon ko aaden yiite ngel no weeɓitanede mo ñande wo bimbi e kiikide ka gabru o yeete awa ñande darngal dari wodo hino ka fokkutuɗa ɗon on kadi no toro Allah ñande wo Allah wota darngal daro. idan jomiraɗo tabaraka wa ta'ala o wi wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadda al'adab. ñande noon darngal daroyi haray hande kadi ko yo yimɓe fir'auna ɓen e fir'auna ko yo ɓe naatu noon lette ɓurɗe muusude ɗen e jaka hari ɓe lettede ka gabru kono ka lahara to ka darngal ka yiite ɓe heɓoyay to lette sattuɗe ɓurɗe ɗe ka gabru ashadda al adab. ko ɗum wasi ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arbah o wi wo inna arwaha ala fir'aun ومن كان مثلهم تعرض على النار بالغداة والعشي فيقال لهم هذه داركم. أو صحابة تدو وي فرعون يمبه ممبن e kala wawɗo no ɓe wayi andi ɗo sen wi firawna ɗum ɗon ɗen andi no woɗɗi en yimɓe firawna no woɗɗi en kono est ce que kuuɗe maɓɓe ɗen no woɗɗi en no woodi wonɓe sifitorɓe jikku firawna nan puisque firawna ko siforno ko yeddugol Allah ko siforno ko mawnintinare ko siforno ko lorrugol yimɓe ɓen jagga ɓe tooña ɓe nan wara ɓe e ko sifa ɗum ko ɗum won jikku makko on. donc wona neɗɗon ke firawna on tigi en personne wona kanko neɗɗa on woni ko ella woni e mum ko jikkuji makko ɗin. ko ɗum waɗi si tawi woodama kadi e fewndo me en ɗo jogiiɗo sifa ɗin jikkuji ko ɗum waɗi sahabajo on o maaki wi'anoyte yimɓe firawna ɓen wa man kana misluhum e kala laatiɗo sifa maɓɓe ha darngal daro kala wawɗo no ɓe wayi ɓen ko wi'anoyteɓe
awa hino ko galle mon denni ko nokkure mon denni ko werde mon denni. Ibn Kathir rahimahullah وماك هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة والجماعة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وقال الإمام القرطبي رحمه الله واحتج بعض أهل العلم بهذه الآية على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وهكذا قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب قالوا ألا تراه يعني الله سبحانه وتعالى يقول عن عذاب الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بين أكرمكو بتجبه الإمام القرطبي إمام ابن كثير إكرمة مجاهد محمد بن كعب كرمكو بتجبه تم ياكي ترابه المامي بالإسلام بماكي و أودو آية كو دليل تيدو دو wonande tabitugol lette gabru e nema gabru. No wodi neminoytoɓe ka gabruji maɓɓe, no wodi kadi lettoyteɓe ka gabruji maɓɓe. ɗum ɗon no tabiti sabu tippude oɗo aya. ɓeyni noon lette gabru ɗen ɗon ko ɗen woni arane ɗen. ɓe wi a yiyali ka Allah subhanahu wa taala wi ɗon wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'auna ashadda al adab, bimana ɓe lettete ha ñande dargal dariwo wi'oye kadi awa yo ɓe naadoye noon ka lette ɓurɗe sattude ɗen. ɗum noon ko kanko fir'auna e kala neɗɗo sifitorɗo sifa makko, kala sifitorɗo sifa makko e sifa yimɓe makko ɓen. si wi'e ɗum musidɓe julɓe tedduɓe en yewtay masala ñawoore ɓay ko fi gabru won en yewtude e fi wattingol ñawoore sunnugol bani adam. si o maayi fure makko on est ce que no sunne, est ce que no dagi kawtigi sunne. sabu noon no ara e alhaaliji goo, no ara e sa'iji goo, ma e nokkeli goo, ma leyɗe goo, taw ko noon woni jikku maɓɓe, ma ko noon alhaali on holliri yo warre. ko hande wondema diina l'islamu kan ka dagina few sunnugol fure. ɗum noon woni ko julɗo, woni ko kefeero boy. sabu noon l'islam kan Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginani en bani adama de sifa amma ko tedduɗo. bani adam de façon générale wona wigol taw julɗo taw, wala qad karramna bani adam, min teddini bani adam. Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon o wi. ɗo wona muslim o wi, wona mu'min, ko bani adam. idan ko ɗum ɗon holli bani adama Allah subhanahu wa ta'ala teddinimo. ko ɗum waɗi si tawi karamakoɓe l'islam ɓen ɓe winni la yajuzu harqu jussati l insan li anna lahu hurmatun ka hurmati l hayy. sabu kanko himo jogii horma, kanko mayɗo on himo jogii horma wano wurɗo on jogori noon horma. yani mo jogii teddungal, mo jogii hiwande. l'islam on no hiwimo, sharia on no hiwimo, wano sharia on hiwirta noon julɗo, aaden wurɗo par exemple, wurɗo. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko kamɓe makani en e hadis mo ibnu majah e abu daud ibnu hibban fi sahihihi mo ɓe filli ka nelaɗo maki kasru azmil muslim aw kasru azmil mayit ka kasrihi hayyan. kasru azmil mayit ka kasrihi hayyan, ɓe maki helugol ƴi'al aade mayɗo no wa'i wa helgol ngal fewndo o wuuri. bi mana sa heli ƴi'al goɗɗo fewndo ka o wuuri ɗon, bakkatuji ɗi heɓata ɗon ɗin ko wano ɗin kadi heɓata si a heli ƴi'al makko ngal ɓaawo o maayi.
andi neɗɗo on l'islam on no protégi mo o wuuri wo o maayi wo idan kaɗo dina l'islam ko kanka woni numéro 1 fii ko wiyete hiwgol bani adam droit de l'homme hay fus wawata hewtitade l'islam e fii hiwgol bani adam ndari ɗo hay tawi woni o tigi maayi si a heeli ƴiyal makko ngal no waywa fewndo o wurno si a heeli ngal bakkatuji ɗin ko noon wayi ñawore nden ko wotere ko ɗum noon waɗi si tawi karamakoɓe l'islam ɓen ɓe wi ida kana kasru idamihi mayitan bimathabati kasriha hayyan fa hada yani anna ihraqaha ba'da mawtihi bimathabati ihraqiha wa huwa hayy ɓenni si tawi woni helugol ƴi'al mayɗo ɗum no fota e helgol ƴi'al wurɗo on ɗum ɗon andini en wondema sunnugol mo ɓaawo o maayi no fota e sunnugol mo kadi fewndo o wuuri eɗen andi le fewndo o wuuri o sunnataake dagaki ko wono noon kadi jaka o sunnataake so o maayi kono noon en andi l'islam ko diina newende ko diina yaajende naam ko diina newende si tawi noon heɓike lorratiiɗu ka nambaratiiɗuɗo sifo wano ko fewndo nde nawnare fewndide ɗo ka tawete yimɓe temeɗɗe no maayidude nde wootere ma yimɓe guluje no maayudude nde wootere tawi ɗum ɗo woni koko wiyete kon kaarifa dhahaba dahiyataha adadun kathir wa ta'azzara dafnahum aw muwaratuhum an dhahiri l ard ha tawi woni ɗum ɗon woni yimɓe bus maayi ɗuuɗuɓe tawa ronkama few wawatake hande kadi wiyeede surrugol ɓen ɗon sabu ko ɓe ɗuuɗi kon wawatake yani jasugol wattinaɓe wano wattinirteno wano haniri noon ma ɗum wirnugol ɓe tun koni muwaratuhum hay si tawi bete awa ko addugol goɗɗum hibba e hoore maɓɓe wano leydi ma kaaƴe e ko nandi e mum fii ko wiyete muwarat surrugol ɓe legoy suddugol ɓe suddira ɓe goɗɗum hara ɓe yaltitali e kene ɗum ɗon fof wawali newaade tawi heddorgol maɓɓe noon e ndin mbaadi ɗon no wondi e lorra wonande wurɓe ɓen lorratiiɗuka haray on tuma l'islam kañum o wi'ay fala haraja fi ihraqihim on tuma haray ɓittende wonata e sunnugol yoɓe sunne fi honɗum hifdan li salamati l akharin wa daf'an liddarari anhum ko fi hiwgol kisiye hedditi ɓen e duñugol lorra e maɓɓe kamɓe hedditi ɓen ɓay tawi si ɗum waɗali ko lorra wonata no ɓe wiren noon addararu yuzalu naam musidɓe julɓe tedduɓe no andi l'islam o adday hunden o wiya ɗum ɗo dagotako few wano o wiri noon yargol beere dagotako wano o wiri noon ñamgol kose dagaki tew kose dagaki e ko nandi e mum kono si hewti nokkugo tawi lorra kan tiiɗay ha wona sabu wonki tawi si ɗum ɗon waɗaka tun wonki kin yeeboto islam on wiya a hari ɗum ɗo miɗo harmini kono yer fiiwata wonki kin yeebo waɗire ni idan ko wona noon kadi ɗum ɗo kono noon musidɓe julɓe tedduɓe ko wattindirten e pehe kala ka julɗo woni e aduna on kala ka julɗo woni e aduna on yoɓe eɓɓindo sabu noon neɗɗo ko diina makko kan woni hoore manankum makko on si julɓe no e nokkure maahiɓe e leydi ka tawete si goɗɗo maayi ko yo sunne kamɓe ɓe wattinta mahara wattingol ngol newaaki haɗi kamɓe julɓe ɓen ɓe jonnidira pehe ɓe jonnidira juuɗe haa ɓe heɓa leydi nokkugo ko woɗɗi wo ka woɗɗi fii ka ɓe wattine hara ɗon si julɗo maayi o naɓete ɗon o wattina julɗo ɓayle aduna allah fof no jaɓi ko wiyete kon
droit de l'homme ɗum ɗon noon no naati ton haqqe neɗɗanke on wano l'islam on addiri noon sariyaji aduna on kadi no ñembi ɗon sariyaji aduna on no ñembi l'islam on fii jonnutugol neɗɗo on haqqe haysi o maayi ɗum ko l'islam on ñembagoy naam ko l'islam on ñemba ɗon isani julɓe ɓen ndaaru no ɓe heɓira ɗum kono wi'en joni masalan tawi julɗo maayi o heɓaali wattino moƴƴo wattinaaka masalan o lootaaka o waɗaaka kasange julɓe ɓen juulaali mo ɓe naɓa mo ɓe wattinoyamo wano haaniri noon wano andirɗen noon wano l'islam o wiiri noon sabu ngongan to sifa ko ko sifiɗen ɗo est ce que ɗum ɗon lorraymo kanko faati ɗo o woye ɗum ɗon tun lorratamo tawi mayde nden tawdumo e iman tawi mayde nden tawdumo e peewal tawi mayde nden tawdumo e kulol allah e wotinɗinal ɗum ɗon lorratamo e hunde ɗuytantamo moƴƴere ɗuytantamo ɓattinede ka allah ɗuytantamo giggol ka allah kono noon ko woni ella kon ko woni ko hulɓini kon ko si tawi mayde nden tawdimo e angal peewal ɗum ɗon haren hulɓinanimo yani husnul khatima ko wiyete kon battane moƴƴo battane moƴƴo wona o hingiri giginnagol fure na ɗum woni battane moƴƴo goy yimɓe bomɓe no mayde ɗo ɗum ƴette ƴawnire to jonnire to yimɓe ara piya garda buuji naɓire to ƴawnire jolde naɓe ka pale ittire ɗon naɓe ka stade ittire ɗon naɓe ka nokkel ɗin fof yimɓe ara waɗa hommage ji woko teddule est ce que ɗum nafay on jamais nafata musidɓe julɓe idan neɗɗo on ko golle makko ɗen wona golle hedditiɓɓen woni ko lorratamo ko golle makko ɗen kanko ko ɗen nafatamo ko ɗen lorratamo si tawi joni masalan wi'en o tigi wattinaka wattino moƴƴo ɗum na golle makko noon kanko si o timayi allah fawi hedditiɓɓen wattingol mo si o waɗaka ɗum fawakimo hunde lorratamo hunde kadi ko woni tun neɗɗo kan no yeeli tawde si hewti ɗon kañum kadi haray waɗirante wano julɓe ɓen fof wona waɗirede noon tawi noon na ɗum allah muuyi haray musidɗo julɗo haysi goto sunaki battane ɗum ko jeeya ɗum e piiji ɗi andanɗa hoore ma ko muyɗe iwruɗe ka allah subhanahu wa taala kono lorrata julɗo kan no wirɗen ni battane moƴƴo on ko wonugol neɗɗo wotinɗinɗo allah subhanahu wa taala jogitiiɗo sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woɗɗiti e ko harmi jogiti e yamirooje allah ɗen e yamirooje nelaaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam haa may nden ara tawda o tigi e ɗum o wuura e hoore ɗum wano allah subhanahu wa taala wiiri noon wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka alyaqin rew joomima ɗoftoɗa joomima wotinɗina joomima ñentina nelaaɗo haa mayde nden are haa nde arde tawe an hara heɓi battane moƴƴo nam ko lutti kon hannde kadi allah yo tawno newna kono haysi newnaka hena hunde waɗegol kasange wattina e ko nandi mum joni noon fi o qabru ko wonɗen yewtude musidɓe julɓe en yewtiɗo o wondema lefte qabru no woodi nema qabru no woodi ala hunde nde mara sababe piji ɗi fof no mari sababe kon woni sababe lefte qabru no jeeya e mum ñoore waddindirgol yimɓe ɓen aden waddidirowo wolana ɓeeɗo ɗum ɗo yaha wolana ɓeeto ɗum ɗon ma wolana oɗo goɗɗum wolitanoya oto goɗɗum ko waddidirta ɓe ha ɗum ɗon ko jeeya ɗum e wona e ɗum sababeji lette gabru mo sifori noon haysko julɗo ɗum no wonanamo sabu lette gabru ko wona noon kadi angal woɗɗitagol e bawle sanga o tigi huntata haaju mum no hani ka o woɗɗito hara cinto e bawle yiltitaki e ɓandu makko ndum ma yiltitaki e conci makko ɗi himo wawi noon dandorde on cinto e bawle piiji ɗiɗi etagol woɗɗito ƴetta eɓɓore fiwata cintoy koye hawru e makko ɗum woni goo ɗiɗi on lootugol nokku on woni ko concongol ma ko ɓandu ndun kala ka tanƴiniɗa cintoykol hewti ɗum ɗon o tigi no hani toppitade e ɗum
fi daɗugol lette gabru. Sabu noon ibnu abbas radiallahu anhuma mo filli hadis wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam marra ala qabrayn faqal innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bawlihi wa amma al-akhar fakana yamshi bin namima. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe rewi e binde gabruji ɗiɗi, ɓe maaki ɗi gabruji ɗo ɗiɗi wonɓe nder ton ɓen no lettede. Na noon bakkatu njani ɓe waɗi fi ko ɓe wona lettirede kon, ɓe mana ɓe yara beere, ɓe waɗa jeeno, ɓe waɗa shirku, wona ɗin ɗon fo. Amma goɗɗo e maɓɓe kanko o woɗɗitatako e bawle, simo bawlude o ƴettata eɓɓore fi wata cinte ɗen yiltito e makko ma e coñci makko ɗin. ɗum woni sababe on. ɗimmo on ko neɗɗo yahowo e waddidirgol yimɓe ɓen, wolana oɗa ɗum ɗa, wolana oɗa ɗum ɗa. En andi ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe ko hana ɗum woɗɗitede mum. Ko wana noon kadi ñoore, ko wana noon kadi janfa, ko wana noon kadi accutugol qur'ana few, wiyete kon hajrul qur'an. Terto qur'an a jangatande few, a heɗitotako nde few, a gollitirtande few, julɗo hana wadde ɗum. Ko wana noon kadi fenande e jeeno ñamugol riba, julɗo kadi no hani woɗɗitade ɗin ɗon piiji fiwata ɗum wonanmo sabu lette gabru. Nde wonno noon lette gabru on no mari sababeji, ko wana noon kadi daɗugol ɗen lette gabru ɗon no mari sababeji. ɗum kadi no mari sababeji. Sababeji daɗugol lette gabru ɗen no jeeya e mum, neɗɗo si o yani shahid, bimana o maayi e fi laawol diina Allah kan, haray on ɗon Allah subhanahu wa ta'ala dandimo lette gabru. Ko wana noon kadi toppitagol e jangugol hunjo suratul mulk, gollitira ko ngol wi'i kon suratul mulk, ari e hadisul marfu kane laaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki tabaraka alladi biyadihi lmulk hiya almani'a hiya almunjiya tunjih min adabi alqabr. Naam, kama warada annaha shafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Ngol ɗo cortewol suratul mulk, yani tabaraka alladi biyadihi almulk, joli en morde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wondema ngol ɗo kadi si woti hunjike ngol o gollitiri ko ngol wi kon e mana maggol on, ngol no jeeya ko wonanta o tigi sabu o daɗa lette gabru. Bimana ngol tefay, andi qur'an on tefay, no wodi corteji hertorɗi ɗin ɗon Allah no waɗi ɗi tefay, ɗi tefana o tigi ka Allah. Alqur'ana on kadi no didori, on kadi no woɗi no yani mo mari tefore, mo mari ɓe o tefanta. Ko wana noon kadi no wirɗen nane noon al istibra'u min al bawl, yani woɗɗitagol bawle, ɗum ko hunde himmude musidɓe julɓe ko jeeya ɗum e ko wonanta sabu o tigi daɗa lette gabru. No jeeya e mum kadi al mawtu yawmil jum'a, yawmul jum'a jori e حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. نلا صلى الله عليه وسلم بما كي ألا جلد ما يو نيالا دي جمعة ونكو نيالورما ما جمع جمعة جمع جمعة كو الكمسة نويتو دي جمعة on ɗo woni jemma juma o. Isan e nder on jemma ɗon si woni alkamisa feƴƴi futuro heewi, hande kadi jemma juma on naati, ila on jemma ɗon ha e nder ñallal juma ngal fof ha ka mutal nange ko ɗum wiyete laylatal jum'a wa yawmal jum'a. E nder on ɗon dumunne nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki mo maayi e nder on dumunne ɗon Allah dandaymo fitna gabru. Yalla subhanahu wa ta'ala dandu en fitna gabru. Idan musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya kadi e ko wonanta goɗɗo sabu daɗugol lette qabru al isti'azatu billah min fitnati al qabri wa adabi. Molinorgol Allah, toro Allah yo Allah dandu o tigi lette qabru. Den andi ɗum ɗon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe makayno daiman wa dawman ka tayya sakki toro
ɓe jangayno du'a fi yo Allah dandu ɓe lette gabru ɗum wasinene Aisha radiyallahu anha qalat ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama salla salatan illa ta'awwadha min adhabi alqabr nene Aisha ɓe maki ɓe tinali ha hande nelaɗo no juuli julde sina ɓe mawlinoto ko ɗum woni ɓe toroto Allah yo Allah dandu ɓe lette qabru idan musidɓe julɓe ko honɗum waɗi si tawi hiɗen hani toppitade fiyin heɓu nema qabru harana lette qabru ko tawde si a heɓi nema qabru haray a heɓoyay nema aljanna si tawi kadi ko lette qabru o tigi heɓi ko heɓoyay e lette yiite idan ko départ on noon e gandi ɗon no himmi e kadi ɓe mayɓe fop ila Allah yani fuɗɗi ila Allah tagi tagore nden ila fuɗɗa maayede haabila en ɓiɓɓe baba adama ɓen ila ɓen fuɗɗi ila ɓen maayi haa ka woni ɗo mayɓe ɓen fop hiɓe e ɗan gurdan ɗo wiyeteɗan alhayatul barzakhiya hay goto tawa eggali e ɗan ɗon en fop kadi si en maayi ko ɗan ɗon fokkutuɗen ko ñande dargal iwete e ɗan ɗon idan ɗum ɗon jaka ko hunde himmude eɗen hani toppitade e mum musidɓe julɓe tedduɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en e ɓen ɓe tawete malaika ɓen aroyay wi'ana o tigi sanga o mayata alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah naam yo taw hara ko enen en jeyama e ɓen ɓe malaika ɓe wi'anoyta woton hulu woton suno ka fokkutuɗon ton ko moƴƴere wodani on ko ɗum woni ka gabru ka iwɗon ga woton suno fi ɗum ko accitirɗon ɓaawo mon jawle e ɓiɓɓe ɓe ngureji e ko nandi e mum ko Allah woni giɗo men on ko kanko woni ballo men en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗo en e ɓen hara en yiltoto ka technique to Elaz Kramo Dumbuya ɓe udditana en ligne téléphone ji ɗin musidɓe amen heɗitiɓe radio bonheur nokku kala ka wonɗon no wawi noddude ka 623 62 62 63 e ka 655 55 10 55 669 88 46 46 assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kutala question fala ɗon précision bismillah wonno make ɗon ni sontigi ma ye juma Allah subhanahu wa ta'ala dandemol gaburu joni mi fala andugol se par exemple ɗo joni noon tigi surraka na ñande est ce que ara yo heɓe privilège heɓugol tandugol lette gaburu onon so ma ye juma o surrama no samedi ma dimanche assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullah aray en annitina ko nelaɗo hadis on ko maaki nassu on ko wi'i ma min muslimin yamutu idan ɗo ko mayde nden so o maayi amma wattingol ngol ɗum ɗon ɓe wolal fimum kono noon eɗen andintina wondema l'islam ko waɗi goɗɗo si maayi koye wattine kisan yimɓe no jikkinori margol fure si tawi wona darura hara wona darura c'est à dire wona nécessité addi margol fure on masalan hara ko neɗɗo waraɗo ko crime fi waɗugol enquête andano warira haray dagotako kon goɗɗo maranta fure tumma amatahu fa akbara ko so o maayi koyo gabrine kisan ko ɗum woni koyo wattine kisan naam alors assalamu aleykum aleykum salam ustad ala to alhamdulillah ko weltana golla on en weltanike Allah ko on ɓe ko honto wonɗo ko Diallo Mamadou Kowlon bisimilla cheikh aray ko mi landu toon ɗon naam ko woɓɓe no arayno e nder hen kadi daltara ɓe soofira ni ara bawleɗen noon ara wicca coñci maɓɓe ɗi naam noon ɓe contrôle ta si wiccima si wiccali naam joni aray koni kalsia ɓennon en kañum kadi eywa aray ko hikkitata ɗon kadi ko sonnajo mo jaɓata juulugol leer ka duwa juulede ɗon naam so haalanimo kadi fi Allah yetti coñcil islam ma e waɗa tikkawal ka hoore makko aray kadi ko guere naam yani no foore ko noon ñaawore fiɗum noon aywa jar assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah haray amma bawlugol ngol en yewtinane wiɗen no jeeya e sababeji ko wonata ha wona sabu lette gabru angal woɗɗitagol e bawle ɗen bi mana tawa si otino bawlude cintoy toso koye yiltitoto e ɓanndu ndun ma ɗum e coñci ɗin
o tigi immo o yahata tun ɗon o ittali ɗum o salligo o juuliday ɗum hara o anda idan haray neɗɗo on koyo ƴettu précaution ay l'islam o fensiti ɓangini ko ɗum kadi heddi ko yoti eɓɓindo no ɓe wirni noon fi daragol ngol woni o tigi dari woni o jooɗi yo eɓɓindo tun hara bawle ɗen yirtotako e makko no wodi noon e konguɗi buy no wodi yimɓe buy waɗuɓe ella daragol bawla wodi koye konguɗi yaltuɗi arɗi e mum e immorde karamakoɓe goo kono noon tigi tigi ko haqiqa on harma wonande duhiɗo daragol bawla tawi himo wirni sabu eɗen andi sariya on no waɗɗini wirnagol sanga o tigi huntata haaju tawa kaka nokku ka goɗɗo yiyatamo wona sifa no yireten ni e nokkeli goo hay ka saare ɗo woɓɓe si haaju mum yani e bawlugol aray tun ka sera laawol ɗon otoje no feƴƴa yimɓe no feƴƴa seppoɓe no feƴƴa daro ɗon e bawlugol ɗum ɗon sariya newna ɗum dey kono noon si tawi woni o tigi no wirniti wonande duhiɗo ellala e daragol bawla tawi o woɗɗitike bawle ɗen sonnajo mo juulata haray o ɗo wona sonnajo tun hay duhiɗo ko woti juuludey ko woni hakkunde julɗo e diina kan julɗankako ngun e diina kan ko accitugol julde si o tigi acciti juulugol ngol haray o woni kefeero yo Allah dandu en ɗum idan haray ko ɗo wonɗen darade musidɓe julɓe tedduɓe min weltanike on min weltanike e wallitiɓe en ɓen ka technique en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo duminan e moƴƴere nden wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin